Hublaya pi warok ki perlok ki wasnyau suk wow up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyau chapi to ki kubor wasnyau si waduk no ka khana kan thai ye jing im wakodor yong ka Hadien wacha ring ko haka Bordiñ Madanrting Shillong Hawakam te kamon pertuit kate ka Khlaad way kamon cha ring ko haka Bordiñ te ton up ye gani ka kubor haduk wakut khanang wayo tip iye wasakhyat The chua was dangi chiki kubor, ladam pua mu depu subscribe your new channel nya bhai subscribe, way ngat how to bell wa em hai tu khanang wa yo pten cho phiu yo yigi kubor wa thame, the tons dangi chiki kubor. Ha iwi ni ijio was nyau si iwaman le ijio was nyau berai, hey wada em ka wi ka khana kan thai ka wada tip pertui kam ka yo bhai kas im, ka wasa hapadeng shnong Madanrting da Khlaad no ko ne ni nasla khandau perthai, ni step ka arpho nyau tarik ubanai wach pau haja arpho arha super care hospital, Hadien wada cha ring ko haka Bordiñ. Ini ijia to iwada jia hakatu kasngi Tuesday wada dep, hey por waka yu bhai kas im dang ye sai that bhako chirup waki wi won ki kan thai, haka wi ka sai that wa tip kam ka shang yer, ka wa em Madanrting Shillong. Way ini ijia da jia I Hadien wada light uwi usainar Bordiñ dep te hap hapo hey wa warok ki wa em heite da cha ring ki haka Bordiñ, tang wa em wara ujor, kat wa ka yu bhai kas im wanda cha ring jor ka hauti usainar, way da yi ki wo sa ya ka du Hadien wada a ki ya ka Bordiñ. Hadien wada sai ki ka nei te da mi tar tho na pok tin ko we de libo pan smart ki ka cha super care hospital hey wada bo ki ka hapo ICU we nei liang ki doctor da yele chitom ki wo yarap pan laj im ya ka tang wa Hadien ars ngi da Khlaad no ko te hadokat once nya war aya ka pli wo ulai suk lai san upoi suk poi san ko chakmat ublai te du ki ni don hi khublei chibon